Ang buhangko tap hambur beli la acara pamaringu eti la YKBG KAI TV. Bandi ditarong ya na pulong na miri malakata hamaya. Ama meninggal awang larihin anu buang parung ya na puluh manang kapipi arikama. Amin. Ang buhangko la tamnim rio karito na pulung na paruangunda lalu do nahu rimanya nama kabali wieling la kawunga Yohani kawudu dambu dalar kampul walu lupalan dalar 25 na papatanda nda yedu yakanan dalar 24 bawana yedu yanu nali nama pambadaruangmi wieling la kawunga pawaimi matawa kai manga pahamunya la etim ang buhanggul tamu miriyeho karito lahingi anda napa kali lewat manu ninya da pingi ai tabe buya wana nama wala na narara muru dango nabara lamangieda diramanandang ya nunawala pingay kaway kunda dikikutangaru pahamu ya dira katataku ngara ya napapangitangu kabay bunga karata baya. Ang buhanggul tani miriyaw karito natau pinitana dirapingu ya papandua ya nama palsu atau nama kabali hilupambu rukuna parhaya lakabonggur lakawungana ninya naunang kabali namamuhunya ikarito naunang kabali ndanawai aya i ala amadang yalaan wana namatulih yana hurat yana nahupun japurehi ninya namamuhunya ikarito naunang kabali yada na penjaranya nakabunggur nuna ia duhaka datau kembaliku ia batu nanu nakaraiha nakabunggur kada apa pamandunya nama Pak Deni ambu parhaya duya nama kabali damu nama de Pak Deni ang buhanggul tamne miriyaw karito na panau muyana ndumba na nyutang budi tau nama parhaya na miri kata rimang kanadu dang mananya naunang kabali dang napa nama ajaru nama depadeni malawa kata apa pemandunya na pulung na miri na pambada tarimanda laluri na yuta kaambuningu nama pakambali kunda. Amin. Malah kata hamayang miri alamnya kaperongnya na pulung kapipi manu arkama laluri ma holodo. Amin. Ang buhango takalayo na pulong na miri ambo maruang padunya pa like ya pa subscribe dan pa biar nya la angonda